center and a chunk when no and yen unim say break a crantamuni no ya edi nkomo ya na forgiveness ahonidie ho nsem na ye ba bedi ho enkomo nti kofika carry atna say ye nko ne hwe ne ma sonko a give us dia ba e wodwa so a obowura ba bia obenya bi na wato no ye ma mu enchire mu kofi ene so ye da foforo awrade aye. That's right. Esi ye ni jiwo nyankopon insha papa. Amen. Na me mfa kwanya so nchi adofo enya kwanya ehwe Adom TV na no pay nyame insha papa. Ohima give us ye move into industries said the beboama unemployment rate a Ghana no so beti enti Dr. Solomon Kwabi suku a wakro ni nimdia ekita don no ode ni nyina eye dwuma said the beboama e betmenya variety of products e de abadwa so enti apart from ye give us pea capsules give us cool capsules and as a herbal products and crofo ni me no e de a Dr. Solomon Kwabi asan de give us clean care products aba na said the udi ka kan se fa honidie ho na mamema Ghana frontier say enye products ayekra ye na Ghana ha Ghana for the bibia papa bia obi wo no bakra na of ne ho fa o se me bruni ye tuna brofudin me pacho ye no Ghana ha ya na emum eye Turkey standard. Okay, the intia ye na Turkey standard ne say on say ye hwe product edikan make ho asem ye give us multi-purpose cleaner e ade a ye de clean smooth surfaces make smooth surfaces a bibi ti say tiles so terrazzo rubber carpet cement eno na ye de pepa so na Turkey for you be o daily in tiles papa ye on say tiles papa ba Ghana no dodo na free Turkey na tiles no my in such a way say any no bright to be bia we see fie fofra okotena ho no hu say de na tiles no ete utimi hwem kura hwanim but a bra we use wrong multi-purpose cleaner na say liquid soap e de pepa so no na e kum brightness no na ni edum ani edum ti bedru brebi no ubon sa afi tiles akane na hwe so na egba no afi de na edum ebi okra na ma ani no so ewewe bi kra wa na se de apa bi no. That's right. Eno a ne word that we use no nti ani no be pa enu nti na ye no Turkey standard nti sa standard we no o de pepa o tiles so a enkum brightness no nemu e ma no brighter more. Okay, the pH bibia ye very good ne standard ne high pa it give us multi-purpose cleaner no and you recommended the Ghana for say a give us industries a dwumadi ba kwa ye de aba abonten I the paper smooth surfaces now him apart from say a brightness no e ba yie no ya ye in such a way say a very thick it is so hwie keto bia ba bia nka ya anom de no odi bia bebre na be paper ho we no de kakra bi sonsuo no mu a obetimi de adijuma bebre ese wa ye emu api ti wunhia ne bebre ansa na tinya. Okay, and then watching give us multi-purpose cleaner na any such a way say e lada papa epu ahuro papa also fa kakra bi memfa bebre nti sa be ha ho ubewie kra na brush no hohora no anhohoro because aya huro nko a say nsuo ne hard water say soft water give us multi-purpose cleaner on fa ho ebe bakuru kama e di amount na e hwam de e hwam papa ohima ena scent ne one variety. Okay, it will not be choose the ope say strawberry. That's right, etieno because we be there restaurant we be there beer the meat shop we be na bibi etesa it will not be choose the one kasa ope your own variety. Apart from that no him I also the disinfectant asum. Okay, it is all the paper beer and more sabe o microscopic ayemfa ye anyway hu o mo na so o mo ma yade bebre no e yade a eku sa mo no e de man it is say ye o hall say ye o office baby a would give us multi-purpose cleaner ebe paper no ebe kum wa so e wo ho mama na gya enka papa bi enso wo ho e de amount your friend give us multi-purpose cleaner. Multi-purpose no e adjective qualifying say e di dwuma ahodo e bro baako it mesra mo amon hye no so sa emfa man na de hye mfimfin eno achi no de hye mfimfin ye give us raw zone. Give us raw zone that is a bleach ye di sinema white na we no yaye ni such a way say eno so ebapuru. Okay, it apart from say odi si wo niema no unhia sem na bebre because eno ankasa no so ni mu a ehuro wo mu dada it bebo ma watimi de sinema na kama na obi o ha use bleach adi sinema a ubo say na nsem ehwane wa hwe ya na eba be ma kaka. Yes, we yaye ni such a way on say your health background ye enro dada it ba sa ne manema na ye nim dada it give us rozone yaye ni such a way say so use a onsem hwane and then konkoma akaka na wo use give us rozone na ehu hia so pesa akoto blue so the gunsuo no amatare na pie white there be we ne yaye ni such a way say bibi wo mu ati say blue
ma atare white no the whiteness no eba out na e bright eno ye givers row zone fatu trim ena ohema de si akiri ha yi a wani tuye e givers WC cleaner on say e bra na nka sabi obi call washroom a just or run suit no run shirt e bu kraba wrestling let no so aka ho no de asan baby no wi a ansa na waba besesa de ahye atwam so we use givers WC cleaner e hwam na no den 80% bia wo bi be kum ni nyina kata so said be ya e hono betuma ye hwam kama e de ama wo it is what we a u refree ne office aba no ne graphic o de buy no one hwa WC ne so no be kwa kan no because what hot mo it said what ho e ho hwam kama e givers WC cleaner any be this adwuma no de ama wo and then also apart from say e boa ma WC no mu ate kama no ma mensre e bia wo hweme ene anopei na WC ne mu asene kafra enyo na ama na ba sa de ohwefie ho no a entu se wo kwa koto foforo wabra givers WC cleaner e wo ho wo de tutu kakra bi gum e blue okoda na otutu ogum na wo de wakwa koda ade che no pa no a fa brush no fam keke na flash emu be woro na bawia na shine kama e de ma wo enu ye givers WC cleaner jumadi ebedi e de ama wo no na unim de awon say de givers WC cleaner na sa disinfectant agum eti kum moawa eti WC na wo de apepa so apepa ho nyina no ebebo mo bi o bia na yemfa ye ni hu no ebeku om nyina e de ama na ya na mitufo say institutions bi te say Adom and multimedia said yes sono that's right any schools near there no any pay use washrooms no endorse yes and eba more discount bi e mai say bi apeso obetu ni boom because they be use omon from na me no ni nkomo ne nhwe so om hia mo ade ameboa wo de tie ne say enam say enipa dom the cost no e bia na obi wo ho a o infection na wakoso no akọ drop bi aguso so wan hwe yi a menua ba obekoso no wakọ akosesa de ensesa enti se wo na wo ye procurement officer ewo multimedia me tufo se wo kwa koto WC ama mo use a to give us WC cleaner because I know so onya use pe na efa nsuo no mu a disinfect ho no mu nyina be kumwa wa mowa ewo ho ti so obi koso no ko drop infection bi ho kra na we use give us WC cleaner enti be kum sa mowa ni nyina e de amount ti be sra mo amon no so sa amfa man e obi pe bia to obenya bi ohima abusucho se o pebie tu aton de a me de number be tudwa twere number no na frɛ ye be ma ye track na ba ho no aba be supply o nemu so o pebie akwa use ofi a Melcom outlet bi e wo Ghana ha ba bia no bowura mu a onsa be ka bi Melcom eno achi no China mo ahodo be brain so eje e products na bi so fast Pinterest road okoteshi ashaman e hon so kwa e ade e product e onsa be ka bi e wo China mo ama Jessica Ventures enso wo Ebony Junction mumu do amunim MTN office hono no na ama Jessica Ventures wo kwa osabeka e products ni nyina ebi ohima yesanso wo antiseptic ne no na ehye jacketing ye brain nti ye mo numbers semestre so obe ko school atobi ma na nhwehwe ngu no bag me no ye give us antiseptic so person frɛ ya number be frɛ na ye 0501 55 6828 mami susu bioma e 0501 55 6828 ofrenya ba bia wo bia na be pre obi ama so tu bia ton e wo so to mu na aboa Ghana for tie da adofo ase yenso ye da ase pa busia na se Kofi Kakari eno no ofri givers akache na aba ya twetwe sa enkomo ye da ase so hwe bedwam e be hia Nyankopon ya Adom wo kyena no num ebo pa mu a ye mo wache